egira aanyu yiok etijing'a napa kanisa olchoreta enkomono oleng pee ning' ena siai nikipuo naa ore nanu ajing'ita ena gari kagira ake aitodol ajo kepuku ajali yani kegira duo oloiruruo apa ayau ajali paamabaya enewueji paitaasi deliverance neeku ore ninye aloito naa kaitodolu isirkon egira alang orbaribara naa kajoki tadua miwosh ilo sikiria ele derefai taa naitodoli ngarin ejo maikumo ena gari in fact maitirring'a tengari kagira ajo aibooyo ngarin tesiadi naibooyo tedukuya naibooyo ijo duo kagira aibooyo aicontrol ena gari kake ore apa embaye enking'asia nagira aasa naa mbaa apa naagira aitodol tenkiyang'et yani ore nanu atonita tilo orika kaarripitoi duo apa tenaalo paamaipang' tengari kake ore atonita kadolita orbaribara etii ngarin naasujita yiok nemeeta number plates embaye enking'asia ina ore eniare ore tenabaya black spot naa kaitodoli ajo black spot enewueji naimaki tenabaya ewueji natii billboard enkop enaimin naitodoli naimaki tenagiroo irbaasi loota kuna signs e devil worship naitodoli naimaki nalimu naimaki bung'ita ore saa naitirring'a narany isinkolioitin lainei nitasimama kwenye mnara ore nena naji enkarna Emmanuel narany aisis Enkai naitoki aitirring'a nikinkunari nejia ore enoshi kata taa kibaya ore apa ena gari kelo ake nikitum changamoto neoshi esimu nikiomon neomonu bishop tesimu neitoki engarri nelo nintoki atum changamoto tenkoitoi neeku melo engarri neitashe taadii ake engarri kumbe atipika apa ormang'atinda kamera neeku kaimonita apa neeku kaitumia apa aikontrolie ena gari aikontrolie ena gari ketii ore peeponu taata aas deliverance nikirealize apa ajo ketii apa monitoring nagirai aas tenkop enkiyang'et ore piindip ataa powerful tenkop e kingdom e darkness naa keeta sheria nisuj ore piindip ataa powerful tenkop Enkai naa keeta sheria nisuj yani both kingdoms keyieu kingdom enaimin wenda nkai kingdom power neeku ore taata inepu iltung'anak loiluuza tenda kingdom Enkai kake keyieu ni remain relevant nitumia naa enda golon neeku bado me differentiate oltung'ani nomo keyiolo oltung'ani ajo yes atajua apa ele tung'ani keyiolo Enkai yes medol oltung'ani the difference amu ore oshi oloitu enaa emongo aitumia deception. Very Super Show, inspiring lives. Wow, olaing'urani le Mary Super Show, karibu oleng kiata apa long ake tenda wiki esingi Enkai Esther Parsaoti tenewueji naikipuo ake dukuya egira aliki yiok amu egira aliki yiok apa elong vile na shomo metaa kegira airo etiu na akili haiko sawa kidogo lakini keliki ake yiok egira apuo dukuya karibu oleng kigira apuo dukuya ashe oleng kigira elong ajo nilo kwa bishop kitabaikitia apa inewueji awaki atomonokoki neeku duo ore ena state itu eaku overcome naa naa kelakwa ore kanisa ang headquarters naa Naivasha etii naa ikidumunye toorkaputiei all the way mpaka inakop nikinteru journey apuo naa ore nanu atii engarri neme nanu irkaputiei aloito Naivasha kanisa New Hope for all nations agira naa ayaki bishop lang Bishop Alanjo egira aanyu yiok etijing'a napa kanisa olchoreta enkomono oleng pee ning' ena siai nikipuo naa ore nanu ajing'ita ena gari kagira ake aitodol ajo kepuku ajali yani kegira duo oloiruruo apa ayau ajali paamabaya enewueji paitaasi deliverance neeku ore ninye aloito naa kaitodolu isirkon egira alang orbaribara naa kajoki tadua miwosh ilo sikiria ele derefai taa
naitodoli ngarin ejo maikume ena gari in fact metiring'ata engari kagira ajo ibooyo ngarin tesiadi naibooyo tedukuya naibooyo ijo duo kagira aibooyo control ena gari kake ore apa embaye enking'asia nagira aasa naa mbaa apa nagira aitodol tenkiyang'et yani ore nanu atonita tilo orika kaarripitoi duo apa tenaalo paamaipang' tengari kake ore atonita kadolita orbaribara etii ngarin naasujita yiok nemeeta number plates ina embaye enking'asia ina ore eniare ore tenabaya black spot naa kaitodoli ajo black spot enewueji naimaki tenabaya ewueji natii billboard enkop enaimin naitodoli naimaki tenagiroo irbaasi loota kuna signs e devil worship naitodoli naimaki nalimu naimaki bung'ita ore saa naitirring'a narany isingolioitin lainei nitasimama kwenye mnara ore ena naji enkarna Emmanuel narany naisis Enkai naitoki aitirring'a nikinkunari nejia ore enoshi kata taa kibaya ore apa ena gari kelo ake nikitum changamoto neoshi esimu nikiomon neomonu bishop tesimu neitoki engari nelo nintoki atum changamoto tenkoitoi neeku melo engari neitashe taadii ake engari kumbe atipika apa ormang'ati nda kamera neeku kaimonita apa neeku kaitumia apa aikontrolie ena gari aikontrolie ena gari ketii ore peeponu taata aas deliverance nikirealize apa nirealize ajo ketii apa monitoring nagirai aas tenkop enkiyang'et enaimin kake keisapuk naa ninye Enkai you know God is so great na ata teneasa mbaa ore ake entoki duo natejo Enkai kilo alaku ashu ikintaas na ikintaas ake enapa lakunoto nitii ake natabaua nayiolo ajo atabakia nanu Enkai enkata natii ake Enkai mayiolo ninye nanu mbaa nagira aimaa mayiolo ajo kai ing'ua olarrabal tabolokoki akeyie ore naa pikipuo my dear nikibaya ewueji najoki orpayian lai irorayu naipot enkarna enye najoki irorayu najoki ele orpastai lai irorayu najoki ele derefai irora naa kibung' dii injo naa nirura niteng'eli engari kake mee nanu ulikuwa kiroho duo ore nanu nakata naiteru ina rishata nailipuka kuna baa neme nanu ore mpart naa nanu ake naa memory apa ake etung'uayioki metaa kayiolo aasita yani ore duo nena baa mainosakini ajo ijoito apa nji kayiolo ajoito ajo fulani naa kairodi tekejeli Emmanuel God with us sleep Michael Angel sleep nejoki lalasho likae aineputua taa nanu njo ng'ura duo yie enkana naitoki ajoki ele irurayu aineputua taa nanu njo it was dramatic neitoki sinye olderefai nening' injo nepik engari kando kegira engari aitanyamal iyiok newosh esimu neendelea neomoni ore kipuoito pikibaya Maimahiu ina escarpment inewueji oshi netii escarpment emiyiolo naa ilo barabara le Naivasha kiima ele shumata kake metii naa ewueji netii ululuni tine ata ibaya pigiroo ake Limuru piiteru taata adol escarpment naning' oltau otejo mataar tenewueji najo maye nanu ore aiteru duo ena scenario kaata apa embuku natii aji ore apa abaya aji nalo apa apik ena buku handbag najo I shall not die madamu oltung'ani apa oigero neeku kajoito ake nanu maye in fact tenetii duo apa erishata nayieu naishu naa ina rishata netii apa erishata nara courageous naa ina rishata mayiolo mbaa nagira aasa in fact kajoki apa nanu orpayian lai kande egira Yesu ashukunye ijo duo rapture like ijo duo persecutions enchukunoto e Kristo Yesu ore duo tina picture amu ijo naa enkiti movie ore duo sinye telukunya ijo enkiti movie magira aelewa kuna baa naasita nagira sii ainining' keon nagira adol keon so ore pikibaya etaa branch ajing' kanisa amu ketaaniki kanisa orbaribara naning' peejo matumun tene naning' osauti exactly ojo maidipaki tene najo maye yani ajoito sauti sinanu atejo maye taara kulo tung'anak kake maye nanu bung'ita taa ataa duo courageous basi nikipuo ore pibaya kanisa ang'as aiteru aarare kulo tung'anak laitabautua nanang' toosoitok irpayiani linonok olalashara apa likitii engari tenebo naarisho namayieu namuka
asi naa taata napuoi aomonokini nejingi olarrabal mami amu aatijinga apa nkiyang'eta pooki wueji ilipukate apa ntokitin naa nelotu ninye Enkai naisho maiparticipata tiatua deliverance nemeeta naa entoki tormenting ashu nagol enaa ina amu keya ninye nidol olosurai naidolita iyie olosurai kulo tung'anak oosita deliverance medolta kake ore iyie idolta iyie ilo asurai pii naa olasurai oloshi asurai torrono nijoki nele kumbe ena sakutore nagira duo ailimu kewon nebolu Enkai imbaa naitodol Enkai imbaa naing'asie najoki Enkai haya how yani nadol imbaa apa naatasate kumbe ore apa ele marei lang yes etajokitua apa ntoiwuo ainei kake ore tidialo keetai apa mbaa naasita ntoiwuo enche ore apa ewueji naing'ua my grandmother shooshai naa ewueji neetai esiai oloibonok oleng keyioloti neeta apa mbaa naataasaki mayiolo nanu neeku kegira apa ena spirit ai revenge paamalo aasaki Enkai esiai nayiolo ajo aidedicate apa nanu papa eton itu eye kejo mayiolo apa tenaa ketayiolo ninye kake aidedicate apa aishooyie aisho Enkai ara keboro naa kayiolo naitarasaa aisho Enkai niba naa apa nkiyang'eta ele perere apa lagira najo sasa ore naa iboitare koko lino miyiolo mbaa ore naa koko lai nitu apa ninye ejo neeku enda Enkai kop ninye etii neeku ketii naa apa orperere lekoko laasujita nanu nebolunye naa tena deliverance nebolunye mbaa esakut apa naataasaki te katikati tine nebolunye mbaa oltung'anak likitaboitare tenkisiayiare neeta apa ninche nia tofauti bung'ita iltung'anak liboitare false prophets kuna watu ulijiunganisha na yes tenkisiayiare ake kelotu oltung'ani entumo ni aku tenebo tenkisiayiare kumbe neeta motive tofauti nebolunye tooshi nena baa tena rishata deliverance oladuo papete laatiaka ore lapa papete kumbe naas apa naawa ala asishore tenkop enaimin shindwe really yes naas etiakaki apa ng'oru oltung'ani oota destiny oyaki ake yiok something to connect nilo ake nedoli ajo iyata olakira emedol naa manye tenisum kuna ardasini admission esipitali pedol oltung'ani jinji naa kedol ninye iltung'anak otii kedol naa ore oshi tina kop ore di life naa spiritual neeku yiok ake nemeyiolo saa ingine kulo airukok ajo ore life naa spiritual meetai entoki naji accident keipanga ninche neyiolo eniko neyiolo ewueji near neyiolo ewueji nikaja keyiolo neeku ore naa pee ele pete lai itu apa nanu ayiolo kake eewuo abolunye nyoo tena rishata deliverance nebolunye ntokitin apa ndaikin apa ninye nanu nainosa naasautu naaret ninye Enkai nkilani naisho oltung'ani ake likisho masaku nikiyaki endaa ninkaja ninyayie innocently iltung'anak liboitata neeku naa ore larrabal mee oltung'ani olakua itu apa eimu wuejitin neelakua yani naabol Enkai nkonyek oleng abol ake duo aitobiraki naalakuni naaret Enkai nasidanu melelek apa amu tadamu ajo mainosita apa endaa meeta entoki nadoyio namagira airura namagira aitirring'a neeku ore the physical body netaa apa exhausted najua bado ore naa pekintauni nkiyang'eta niaku normal ore naa ele sesen lai peeku lotu aaku normal ni fall into depression hadi Mungu akatenda etaasaki deliverance enkewarie pookin ina nkae olong atii dii aishooki dii ewueji natonie te kanisa orpayian lai taata tenewueji e bishop neeku kiata enkaji nikitii neesi enkomono enkewarie wendama naalaku Enkai nelakunye naing'ua nena baa apa naateena lelo perereni apa nelimu oloitirua kewon eipang'ita najua sa kebau oshi erishata naa kisarenda oloitirua nejo inji apa nanu aikununye naisho naa Enkai matoning'o wuejitin apa naimu ele mang'atinta wuejitin apa naimua toorishat naaje naiteng'en duake ninye Enkai amu keng'ae eji Enkai yiolo ajo kidim iltung'anak nees imbaa tenkisudoroto kake ore ninye Enkai naa kebolu ake erishata nayieu naaret olairoriani my dear naifall ore naa ina rishata naaku naa normal naifall into depression neeku duo osesen lai mee olalai
Kwanza ore tayiolo ajo ewueji depression itejo naaji etii nkiyang'eta naimutua iltung'anak labda litii te ministry mipoti taa nkarn kake ketii iltung'anak enakop laa egira esiai enkai kake mee in quotes. The reality of the matter naa nji nchere atejo duo ore life naa ke spiritual naa ore piindip ataa powerful tenkop e kingdom e darkness naa keeta sheria nisuj. Ore piindip ataa powerful tenkop enkai naa keeta sheria nisuj. Yani both kingdoms keyieu kingdom enaimin wenda nkai kingdom power. Neeku ore taata inepu iltung'anak loiluza tenda kingdom enkai kake keyieu ni remain relevant. Nitumia nenda golon neeku bado me differentiate oltung'ani nomo. Keyiolo oltung'ani ajo yes atajua pala oltung'ani keyiolo enkai yes medol oltung'ani the difference. Amu ore oloitua naa emongo itumia deception. Neeku ijo akeyie yes entumoiti irara sawa kake kumbe ore the motives naa tofauti. Ore engolon nagira oltung'ani aitumia nemene enkai. Naa kibung Bible naa kihubiri hiyo mincho duo nai kintanyamal nena baa. Ore embae nanare nikintanyamal naa ama the motives. Ama oltung'ani easita ena kisiayiare kaa golon egira aitumia. Naa kebatata dii ninye oltung'ani yani keasa ake duo vile mbaa tenda nkai alo. Keasa ake duo replica. Keasa ake duo vile naasa tenda alo enkop enkai. Kake ketii limit, ketii ewueji nemebaya. Ashu ketii enkata nabaya ni expose olaiturua loibono lelejare. Naa kebore taata ni expose enkai. Naa kebore naa taata atua yiok. Kepuo nye iltung'anak kanisa dama ore kewarie nepuo loibono. You know, it's no longer a big deal. Megira a big deal ina. Etaa kisudori ake iltung'anak te kanisa kake easi tenkarruisho. Inepu nye irperereni laa iropiyiani enkop enaimin eteshetieki. Neeku ore nye ownership mee enkai. Kiwoshoki oltung'ani arambe kumbe kegira nye aing'oru access enkoitoi nikimbung'ie. Neeku ore naa oshi ena bae enkisiayiare naewuo enepu keon atijing'a atua naa ina duake nitu abulokini mapema. Naji konji naa atijing'a atua association ai associate keon ombaa oltung'anak leme asipak tenkisiayiare. Paa kaja dii kulo airukok peeyiolou. Ore irkiek kulo airukok labda loogira ai-associate oltung'anak lemeyiolo. Actually, ore apa ena training naawa Enkai naa kai oshi nagiligila tedukuya Enkai najoki Enkai kanyoo apa pikinchoo matodua kuna baa naarish naagol. Kumbe ketii entoki naji discernment. Ore discernment naa amusu. Naa ai-test. Njo ake piitu kirikoo enkiyang' esinyati taasa embae nias ake. Njo ake paa itajeuwuo engage the second gear. Keetai enjeunoto salvation neetai enkai sanctification naa esiai enkiyang' esinyati. Training nikiyai through. Nitauni the old self. Niyeyie ore apa ina rishata it was like kagira apa nanu aye to self nelo perere apa lagira ai control nepuku oltung'ani ng'ejuk enkibatisa enkima. Baptism by fire. Naa ore taata embae apa naewuo ayiolou tina rishata my dear naa you cannot operate. Mindim aioperata miata power. Itajeuwuo akeyie mpaka piitum enkiyang' esinyati. Engolon enkiyang' esinyati naa ninye likirikoo nikiutaa nikincho tumusu. Amu ore ira normal nimidol aikata entorroni. Midol the other side. Midol pi. Kake ore ake peeku kimput enkiyang' esinyati neeku meeyie. Nee oltung'ani neeku Enkai naitoreisho tenkishui ino. Na ina paa kejo Biblia nchere iyiolou toormatunda lenye. Character. Ore ake paa questionable character oltung'ani, that is already an indication. Amu ore oshi entoki naas Enkai ore ake peekimput nikishape, nikimold, yani neeku ijo Enkai nolaitobirani itii, nikintobir, nikimprune, nikikes, nikintabir. Neeku the longer nitotona tenkisiayiare, the more naishaa nelioyu ewang'an ino, nelioyu ajo ore character ino itaa stable, itaa mature.
Neeku taata ore taata kitii ena rishata enkisiayiare lazima yiok iltung'anak ootajeuto piki engage power enkiyang' esinyati. Itu ake engage, ore naa the other world naa ke serious ninche. Kegira ninche engage power e darkness. Naa keyiolo ninche nkoitoi nikitumie. Kegira ninche aing'oru ewueji neimu losekin nikincho discouragements, disappointments, neyau naaji division tiatua kanisa, division tiatua nkang'. Kegira ninye oloitiu enaa keiskim, kaiko tenaibooyo, kaiko tenashuku siadi. It is easier kuokoka lakini kumaintain ndio sio rahisi. Yani naa kelelek adoyio, kelelek I it is very easy to err my dear. Yani kelelek ashuko siadi. Ilelek piibarara. Kelelek piibarara. Alang tenijo. Alang endangai process. Ore endangai process naa process. Na take time, ni take effort or sacrifice. Kake ore akeyie embararai, it is so easy. Kelelek enaa ore iamua akeyie piiboloki oloitiu enkiti wueji toltau lino, enkiti murmuring, enkiti disappointment, itabolo akeyie enkiti wueji, idipa ninye aitijing'ai system enye tiatua nkishu oltung'ani. Neeku kaidim naaji nanu atiaki ilairukok nchere ore life naa ke spiritual in that miindim ai-exista ni maintain salvation enjeunoto miata engolon enkiyang' esinyati. Miindim yani atotona ake miata enkiyang'. Miindim ataasa esiai Enkai nimprosper tiatua ninye miata enkiyang' esinyati. Otherwise kelotu ake last, nelotu desires osesen, nelotu greed, nelotu pride. Kelotu ake nena temptations niki overtake. Ore naa peekindimi aitayu ntokitin niteru depression. Kake nitirring'a duo osesen lang saa neeku naa osesen normal. My dear, kumbe ore ena rishata neeku apa turning point emaisha ai tombaa kumok oleng. One, negila kuna baa apa naibokito kulo perereni. Two, ore paiteruni aisho endaa nekanya pooki daa. Meaning, ore ena ulcers eiting'o pooki daa, yani ore naa amu kaishori endaa enaa enkerai, mara naa kara weak. Kara weak sana. Kaanapi boo, nayauni mairura. In fact, naing'urakini oshi counselors laatareto, naing'urakini irkeek loonjo. Naok irkeek nairura nkolong'i aja naasuja. Aja? Uni. Namabol inkonyek naton pesho naishori endaa amu ore oltung'ani oirura mitoki naaji kejo ake nakajoki ake mama bishop tabolo enkutuk toijoi. Naaka aretie ake duo pii kabisa. Kake ore naa esidano nakata mokire natii endakai kop ata nara normal. Naaret Enkai. Nalotu taata ai-realize ajo ehomo ninye ina ulcers tine mpaka saizi. Idipa apa ninye ilo shani. Naiteru ake nanu anya nanya sukuma pooki toki. Kumbe nalotu baada ai-realize ajo kumbe ehomo dapa ninye ulcers. Ama nanya sukuma. Pooki mboosho namanyikaki, enapa majani namanyikaki. Kawosh taata majani anytime. Nanya orkeseri vile nayieu. Yani mokire apa eetae. Yani mating ninye ulcers tine wueji. Nikiaka kuna tokitin. Kuna temat pookin. Naaret ena kanisa paaku duo normal taata aaku kaidim atotona aitobiraki, kaidim ataasa siaitin ainei. Naareti naishori counselors amu tayiolo taa ajo ore apa egira kuna baa aasa naa kagira aning' keon. Bung'ita? Neeku ore the first step naishoo bishop naa paatum oltau le forgiveness, forgive kuna baa apa naata enewueji apa neimu forgive the people piipaliki lelo tung'anak likintaasa nena baa oloiterua nanyorraa ajo etaase naiteru maisha ng'ejuk. Bung'ita? Amu ore naa recording part ketii naa memory naa kaitadamu ake kayiolo naa pooki toki. Naaret apa naareti oleng. My dear, itanyamala apa ina toki ormarei lai, nitanyamal inkera ainei. Kake nelotu taata ninye orbishop taata neyau nkera, neyau my mom, nitaasakini counseling, nejokini etisidana atotona tinewueji kajo nkolong'i 10. Itaasaki sinye mama lino? Eetuo ninche nitaasakini counseling. Yiolo naa dii ajo teneji etomode enkerai ino ashu etaase kuna baa naa kiruto oshi ntoiwuo. Neyauni naa apa mama onkera ainei, neponunui aaliki ajo ore ena kerai vile ako ore ena kesawa, kigira ake aisho time mihiila. Metudumunye the normal body. Nirorieki naa ajo amu traumatizing naa dii apa ena baye. Nipotu naa apa orbishop lang nelo airorie kake eton nanu atii ena premise
ena aji natii kanisa natii compound ya kanisa nikipuo aas Thanksgiving tiang nipangai nikipuo aas Thanksgiving tiang tenkang enang duo nayamieki wenaang wenkang natoinyieki nepuoi neomoni nikishooki Enkai enashe. Ore apa mbaa naa kegol apa tenanu neponu aaku kelelek, ore mbaa ormarei neleleku, mbaa onkera ainei neleleku, yani neeku duo apa neeku ore ena maisha ai apa o maisha etaata nemekure etii ekeny. Mokire etii ekeny. Nikincho Enkai enkiyeng'iyeng'. Natum eseriani. Glory to God. Natum entoki naji eseriani. Ore eseriani nanoto eseriani pii naa meeta ninye entoki naitanyamal tenakata. Meeta ninye entoki nintanyanyukie. Yani etiu enaa kimpiripiroki nitauni lolan pookin lolan nitauni pooki toki nikilakuni niaku ake oltung'ani ng'ejuk pii. Ore enkai toki nataasa Enkai naa aitraina tombaa warfare. Njere unajua ikiasakini na deliverance kake teniaku unstable tenimintasha aitobiraki nikishukokino napa kiyang'ita amu ehomoito naake ninche aatalisho. Kake naitrain Enkai njere ketii mbaa nanare naas nanu enaake as a daily lifestyle pai maintain enjeunoto enkisiayiare pamaisho oloiterua nafasi. Nayiolou mbaa naiteru taata ayiolou mbaa enkiyang' esinyati, a journey with the Holy Spirit. Ajo kenare naa kagira ake aiwalk wengolon enkiyang' esinyati, naisum ororei lenkai, naiconfess ororei lenkai, naa ore nye enkata naajo oloiterua ajo ake nena damunot apa naany aitumia ororei lenkai ajo ore embae nataasa Enkai tiatua enkishui ai naa permanent. Yani permanent. Ore nanu naa kara oltung'ani ng'ejuk, a new creature. Nemeeta oloiterua access tiatua enkishui ai. Neret iyiok Enkai nalotu nareti tewueji esiai, naishori time natang'asa aiterring'a etaboloki school kake maidip apa esiai. Eton miidim elukunya ai mbaa kumok. Kenaura naa elukunya amu itu naa apa relax ena lukunya ai ata ore apa naa holiday itu apa nanu relax. Karibu olapa musima egira nena baa aasa. Neeku itu apa nanu aing'iyang'a. Nalotu naa atum fatigue, entoki naji mental fatigue. Yani ira duo sawa mimoi pii kake kenaura elukunya. Naponu oshi naishori eretoto tewueji esiai, naishori mpaka erishata naeng'iyeng'ie, naishori irkeek loojo nakairura ake dama, nainyiototo nanya endaa, nairura, nany peishunye ina nauri elukunya, neishunye ina nauri elukunya. My dear, ore ina mental fatigue naa kisho oltung'ani metaa keok soda. Soda? Yani kisho osesen metaa ore taata teniima pain naa keetae hormone oje oiproduce osesen. Amu kira naadii ake flesh and blood. Bung'ita? Ore oshi oloiterua naa flesh itumia, yani osesen loltung'ani itumia teneas esiai enye. Ore Enkai naa ele sesen sinye itumia. Neeku mpaka piing'or sinye ele sesen amu orng'obot lenkiyang' esinyati. Neeku ore naa ele sesen lai etii apa mbaa nataasate, ore ina tenkaraki ina depression o ina mental fatigue keeta keewuo osesen esukari. Kayieu ake naa kaokito soda naa Fanta enoshi nado. Kayieu ake naa kaidim atooko elita musima aok. Keeta entoki nayieu osesen. Naa ina naa pee address ake te sipitali aisho osesen mirelaxa nairura peishunye ina fatigue alafu naajokini paashipa yani paiteru taata yani I enjoy aiteru apik osesen a happy hormone. I develop ena hormone naisho osesen metishipayu aaku excited. Metaa ore piaku excited neishunye ena hormone apa naiproduce pain. So nairelax naa nasidanu. Ore ena rishata apa naishoo serkali maitirring'ayu naitirring'a naret Enkai. Ore peishunye ina rishata aishua irkeek kulo loonjo najoki Enkai ore taa amu aishua kulo keek nchoo eponu nji ainei normally. Niji naret ake Enkai niteru nji ainei aponu normally. Neeku kairura ake aitobiraki naiteru ake osesen lai aaku kaasisho ake aitobiraki mokure enauru elukunya. Naret Enkai neeku kaas ake mbaa ainei. Yani neeku ake duo in fact more than normal. Kaidim atejo more than normal. Nai experience engolon Enkai. Naa kai najo nji
yani enapo mono natii Enkai tabolo hoye era nanu oye imagine Mungu akakufungulia tasaki entoki niyieu yani utmost surrender nijo Enkai ore nanu mainye nayiolo ntasaki entoki niyieu amu ore weji natii mayieu kai nikimbelekenyaki enkatini nikintaas ninyo open deliverance naitaas Enkai naalakuni naaku oltung'ani ng'ejuk neleleku enkisiayiare neleleku esiai ai pookin natum eseriani naisho Enkai enkishui ng'ejuk kai najo nji amu ore pooki toki naasa tenkishui oltung'ani naa keetai sababu bung'ita keeta duo ninye entoki nayieu Enkai nitabaya tenkishui oltung'ani ore oltung'ani pookin naa ketii nkaik Enkai neeku naa you can never give up on somebody mindim ake atejo ore ele amerani mesidanu aikata ore ele palanting'o mikaja ore ilo tung'ani lijo yie palanti meidimayu naa kelotu Enkai nibelekeny nitaa oltung'ani lenking'asia neeku ore oshi amu ore destiny naa keyiolo oloiterua neyiolo sii Enkai neeku ketii oshi conflicts in between kake the best thing naidim atiaki oltung'ani laagira aining tena rishata ore decision ino naa very important ore entoki iyie nijo itii ICU naa kidetermine tenekimpang'unye Enkai tinewueji tenaa mimpang'u yani tenijo kagira aye naiye amu impoteza naa tumaini kake tenijo maye nanu atejo dii maye ata tenikigira ake aing'or inji toonkonyek nimiye kumaanisha nchere isho yiok Enkai engolon orng'ejep in that indim atejo ntokiting neaku naa mijo ake duo kake ijo tenkirukoto nchere keidimayu bung'ita lazima pijo ore tenaa Enkai naisho mahomo university inaai naisho maidipa naa mpaka piamini ajo keidimayu ore ena naidim naatareta apa tidialo naa kaaret ake tenaalo ni engage Enkai te stage pookin enkishui ino keetai taata nkera natung'uaitie ntoiwuo enche mapema eetai nkera aikansela nanu mpaka nkera naara apa suicidal keyieu nearr ate bung'ita kake teniliki oltung'ani umuhimu na confess positively ajo keidimayu ata tetii oltung'ani atua enkima kaipang'u tena kima maar oloirrag lenkare maar ena situation it is not permanent kelusaa ake kesidanu mbaa ore ake piijo mbaa ore ake piintagolo yani there was this time na encourage Daudi keon tiatua Enkai yani etaasate mbaa kumok mpaka nejo he encouraged himself in the Lord kebau sinye erishata naijoki keon keidimayu naa kayieu najoki pooki ng'ae ogira aimaa situation ata tenegol ena baa lazima piata a willing spirit yani ajo kaipang'u tene keidimayu ata tenkisuma kayieu najoki nkera tejo akeyie keidimayu yani you must be focused nijo ore akeyie akidimie Enkai kuldo ore sinye nanu ata tenaa metii toki ang' membeni oshi menkishu oshi naisum iltung'anak maidia mbeni iropiyiani natii mbenia Enkai mbenia keeta Enkai mbenia orkasisi nisumayie. Oh my God, that's so powerful. Ore enkishui oltung'ani naa Enkai etii. Ore ake piyiolou ajo Enkai etii enkishui ino ni surrender nincho pooki toki. Ata teneponu storms nincho Enkai mi take over. Nincho Enkai metaasa ninye eyieunoto enye. Neeku nejia nai nanu ajoki iltung'anak nchere mincho ake oltau kigila ata tenegol mbaa enabaa mincho ake ata tenidolta nkera inonok ajo ebaiki nemesidanu mincho ake pressure kiar njoo yaki nkera inonok Enkai yaki ormarei lino Enkai yaki ropiyiani inonok Enkai yaki biashara ino Enkai nitelelek mbaa naa teneas ninye mbae nataasa you accept and move on. Mijo kanyo sawa perara Enkai papa no you accept and move on, always move on kwa maisha. Hey, that is so powerful. Ore ena testimony no na very powerful. Yani ni hakikisha jinoto degree yani battles umefight baka nikilotu Enkai aisho ndogi naji rest from battles enkiyeng'eng. Wow, kimayiana Enkai oleng. Olaing'urani le Mary Supet show itoning'o
ajo ore enkishui naa life is spiritual, yani enkop, yani ketii ntokitin naasa tenkop enkiyang'et, neeku meishaa nidalare maisha. Ayiolo ajo eeta entoki ninoto teina testimony, niewuo apa disassociate yourself olelo sure. Yeah, aewuo naa ateng'ena naa training, that was very important. Ateng'ena naa neeku ata ninye mee pooki tumo ilo, mee pooki ng'ae ijo mikinteleki nkaik. Yiolo ajo ore miujiza naa keasa ata tenkaji ino. Ata tenkaji ino. Iomon Enkai nijoki ore Enkai kayieu iropiyiani naisumare enkerai ai, nebol Enkai milangoni. Yani lazima pikiyiolou ajo ishoo yiok Enkai engolon wenkidimata. Mee lazima pikintelekini nkaik peas Enkai. Indim ninye atoomon a simple prayer neas ake Enkai. Na ore sii esiai e salvation neme ene community, mee communal. Indim ake ataa iloito kanisa kake mira serious. Enkomono orpastai egirai aisurvive, enkomono orpastai egira aanyu Enkai Jumapili pikiomonokini, mpaka pintaas iyie ena siai enjeunoto wenkisiayiare opooki siai nitii mpaka piipik dukuya Enkai, yani you as an individual. Metaa ore ena siai naas orpastai lino naa backup, yani mentorship, yani ikiret ninye teng'ena zaidi. Kake ore iyie lazima piata personal relationship with God, lazima piata ntai intimate wenkai, piata ntai erishata nipuopuo atumo Enkai aanya lomon. Bung'ita? Neeku naaret apa ina ara naiswali naikilikuan, ama inakata duo etii kiatua deliverance, metii iltung'anak loiroro labda nai temurua ajo ketu oshiake ejeu labda eeta nkiyang'eta, unajua venye watu wanaongea, etu apa ejeu ena kegira ake alej iyiok, mnasi ajo she's possessed. Mayiolo ajo kanyo etejoki, amu ore esidano naa ore after deliverance nanoto apa maisha ng'ejuk. Ata ninye movement ai move apa nalo aiwueji esiai, anoto apa transfer. Neeku one matii inewueji neirorieki, namatii sii ena scene, ena environment yang. Neeku maata time naning'ie nyoo, amu ira iyie ng'ejuk kulo omon. Neeku itu ninye nanu aikata aning' ajo kanyo etejoki, namayieu ninye naning'. You see, ore saa zingine tena maisha, ore ake piton inining'isho meeta ewueji nilo. So mimi nikaamua tu ore entoki najo oltung'ani tenetejo ena wena mee ninye duo ine, kake kayiolo nanu ajo nagira aasa tenkishui ai, kayiolo pooki toki. Ashe oleng. Mungu akubariki sana. Amen. Wow. Olaing'urani le Mary Supet inekintabaiki ina kiteng'ena eduo taata, tayiolo teng'ena noto enkiyang'et sinyati na ninye nikiriamarie toorishat pookin. Amu ore ena kishui nikitii naa ketii olarrabal, naa Enkai ake naidimie iyiok matemerisho toorishat pookin. Agira ayieuki erishata sidai namayiana, tejoki Mary Supet are eneleshao nayau osim, agira aisho enashe ena malimui namayiana oleng tenebo orpayian lenye Mike Parsaoti metamayiana Enkai oleng, irara ntae emayianata tiatua ele osho nagira ayiewuaki erishata namayiana. Remember to subscribe te Mary Supet YouTube channel, kitumo enda wiki terishata ake naijo ena nikijo Mary Supet Show Inspiring Lives. Mary Supet Show, Inspiring Lives.